Рахмат. Рахмат. Şu tüyle her жерге ырдай беришет, азыр ырдагандар көбөйүп кетти, her жерге барсаң эле. Мен өткөндө бир ай мурун бир досум той кылды эле. Мен андан кем каламмы деп кеше той кылдым, мурда күнү дегеним. 2 күн болду той кылганыма. 2 күндөн бери көчөдө жүрөм эле. Ал досум 300 киши чакырып той кылды эле, мен андан кем каламмы деп 400 киши чакырып той кылдым. Мен аялым айтты да 100 киши кошуп жүрөлү, сен кем каласың дегенден. 400 киши чакырып той кылдым эле. Saat 8'de tova kıldım. 300 adam oturat dagı 100 adamı жоқ. Ya oşalardan paketini karma alıp üyme tarkat жүрөм эле. Na barıgız toyda жүрөбүз, бирок bir дагы adam toyu өткөндөн кийин эртеси сен келбей калдың эле, пакетиң берип коюн деп деген адам болгон эмес. Bir менмин. Жакшы адаммын да. Tova kıldım, bunun içinde эми 2 günden beri жүрөп Funçoza, Alivya, neler aynı ketmesele oldu ya men. Hem ne kılayım, boluşuşu olsa. Jakşı adam bolgan degem sebebi, zvant etsen özün gel dev iş beret aylalayın dedi. Bularga jakşılık kılsan da jakpaydı. Telek etmeyin, 2 gün telek etmeyin. Uçlaşan çıkan dost, kütüp dursan içine. Assalamu alaikum. Anam kanday. Nasılsın dostum? Ötkör aldın mı toydu? Hem ötkör aslında. Malades dostum. Esime çıkıp kettir dostum. Ança deli adam mesikesin sen. Can çalak emesem dostum, esime çıkıp kettir dostum. Bunday da sen toy kılganda turav. O. 1 ay murun mes, 1 gün murun barıp tikat turdum koy. Men de bir gün keyin geldim koy. Просто ордун алмашкан сум өзгөрбөйт о. Капа болбошу достум мен. Кешеле айтып атпадыңарбы? Досум той кылсаң тикке турам. Дедиң эле столго койсам келип тикке турмак турсун, столго отурган жоксуңар го, Жо эм убакыт болбой калды да достум. Эсиме чыгып кетип турган үстүнө достум. Капа болбошу достум. Мен силерди күттүм эле, майлы эми анда. Силер деле той кыласыңар бир күнү Кудай. Капа болбой, өткөрүп алдым достум. Жакшы болду. Жакшы. Молодец достум. Бала таш достум. Жана чакырдың беле шашылып аттым эле достум. Пакетиңди берип коюн дедим эле достум. Эсиме чыгып калды. Бар болсун да достум. Аяш менен, бала чака менен ырыскын де. Майлы достум. Капа деле болбойт эле болду достум. Сүйлөшөбүз, шашып аттым эле достум. Неме? 1 мүнөт достум. Кетип атат, мойнуңуз. Не oldu? Canım niye taşılak mı? İşte unutmadın mı? Çıva dostum. Mayıl dostum, sizleşiriz. Kapı olmasın dostum. Ne oldu ya? Aç canım, ne oldu? Ya geçen toy kıldım paketleri de ap gitti dostlarım. He. Anam bir belaların berip geçişti de kanday akmaksın yani. Esime çıkartırmayın. Bilmeksen bolotun boynunuz ülgü. Bundan dostum. Kança? 3000 dostum. Baltırda sizleşiriz. Kança? 3000 dostum. Deme 1 minut tatapsan dostum, 1 minut gelsen deme. Deme sağır kılsan işte ben atayın işlermene жүрөм dostum. Tak emil mına. Senin toyundan ben 3.500 som koşkan ekemim. Real ne olsa Oldu. Eyvallah dostum, oldu. No 1000 som dostum. Baltırda sizleşiriz. Neme? Bayatır. Mağa aşıkçanın gereği yok dostum. Önce 500 som aşıkça vergen kişi ol odasında durav. Buna 500 som hızlı açın. Rovna mamile kıl türgün. Mayıl dostum, gökmürden çıkar vermeler. Mayıl. İşte gelmem. Tıkılı böyle o paketçi. Bilmeksen bana değil lan ne bu. Yemezin çıkarmayın mı bir yakta aç otur. Şakır zaman çak. Ya adamsın mı sen? Adamsın mı? Ne? Ya baş. Ya
Geçe toy kıldım jorolor andan burun maslahat aş kıldım dura. Vardı gelgende daha geldin geçe mine toyda çok boldun ge. Cöm niye çakırdın? Geçe mine toyga gelmedin deyim o şuna ayttam. Niye çakırdın deyip de. Toy kıldın mı? Geçe toy kıldım koy Toy kıldın mı? Geçe toy kıldım vardı geldi sen yoksun. Ha men жүрген toy kim toyu lan da? Sen daha gece başka toyda yürüdün mü sen? Ben toyga kettim dep kettim, sen toyga eken dep жүрüyorsun. Kim toyu la alanda? Kişine hatta bir gün soğuk жүрген günün bulup veyseli. Menin toyumda sende giyingen adam görüngen çok aytıp koyun. Ha niye toy kıldın sen? Ergetiydim. Özün oğla giyim geçti dostu adam şermenden kılıyor. Giyimge kişineke gelip kalpsın. Yaman aliginde olasın. Bardığı gelişti dostum sen çoksun. Bilmem men жүрген toydu, sen toyga eken de öyle жүрüyorsun. Sen toyun mes bela al. Niye benim karar? Cöm niye çakırdın o şuna? Pakettin verip koyun dedim. Daha erten bana vermedi de daha söylenezsin kayıp o zaman. Niye bu paket mi? Paket sağa. Şu moynunuzu toy kozdun. Tak İlyas. Niye? Vay. Yeme bunu paket verttirdim dasın bir müddet. Sen toyundan ben paket ama hoptum geçirip koy. Sen toyunda yeş ne salva. Püh maşallah. Ay eşteki albagan bozan kaçabı karab koy, koş kondurmun. Sen mi? Nelerdi koşsam gerek? Koş kondurmun deydiler. Şu kapatana mı? Koş kondurmun. Doğru. Tak nay. Ne yaz kalbi. Koşsun. Ana ayttım mı? Ben koşan da ayttım mı? Özüm barbazım dile zaten koşup kayıp mı bu tura? Barbagan kanday ayırmaz var. Sana koştum da kızgaz tura. Koştum ben. Ayırması var. Cönere gelipsin dağı çoğun rahmat deyip getipsin. Çoğun rahmat aytısını gereği yok. Al dostluk millet ben koştum mu koşup kaydım ana. Oşo çoğun rahmat koşupsun deyim ondan başka hiç bile yok. Ya. Oşo ne aytıp getipsin deyim isteke yok. Çoğun rahmattan başka isteki berip Hiç isteke yok. Şey ayttın o senden bir neyse çıkar. Çoğun rahmat bolsa dile berip mi o? Ona ötkende kan yiyek toy kılganda çoğun rahmat koşup biyakta dursun taşı özünden alıp yol gerek kılıp ketip min. Sen oşo özeraysın dedi. İşte adam bolsun olsun. Şermenden kılıp tuttun. İşte bunda Katar'dan kalmasan Atar'dan kalsan da Katar'dan kalmadı. Oldu. Oldu rahmat. Çoğun rahmat Çoğun ayttık. rahmatına çoğun rahmatı da aytkanı çakırdım sana. Küt kaldı beri yüreğinde geldi. Şimdi geldik çoğun rahmat içip şey uyal boy kayrak kay. Kanday kanat. Жақсыңбы? Жақсы. İşlerin жақсы болсын. Em geçiresin em bayağı toyuna şunday em iş çıkıp kaldı em kapı olbaysın em. Başkasını ümit kılmasam da senden ümit kıldım bile. Gelet dedim hele. Bilem. Aytkansın. Ondan emas değil mi? Bardığın var, güçlü öresin. Em geçirip koydu otpayım kanat. Em dostum anangi yemek kılıp anangi de ber koyun de. Şunu ver koyun da yemek kıldım hele de. Bırak şu balların arasında en düşüngönlü sensin. En düşünüklüsü sensin. Ha bilesin ha? Kaça görgen baldardanmız da? Sen başka yeri daha görmezsin seni. Şunu ver koyun dedim dostum. Rahmat. Nah dostum. Şuna rahmat. Toyun kutlu olsun. Rahmat. Ama anan. İçinde içkim çok koyuyor lan. Ana. Köyle. Kal kişi. Malades. Rahmat olsun. Rahmat. Ananı. Malades. Şunu. Hemen kılıp. Kova. Hemen. Paket. Özü.
Sen $100 bo'ldi. versem unutup kalpım belene. Emen qilib, bol. O adasım sana şu. Eş balacakan menen bemalol alıp. To'xta. He? Bu ne qilganing? Ne oldu öyle? İki kavatladım. Sen men toyuma barganingda, Ha? törde oturup, Ha? ne jedin ele? Hozir qarayın da tetraqdan. Hozir buni. Yerda jol. Buna bir qo'yding kam boshini olgani kelsin. O qanoti. Hem ne sal koypum sana? Şirak jurət qo'y, Oy, hem şirak salmayla qo'y bo'lsin. O qanoti. Hem toyduku topurdu hem bilesin. Hem qanot. Şunu tapkan kadar rahmat desin. Hem neyin jegen bolsang oşonu qaytar da qanot. Sağa çambaş tuşaktan kartan da var mı? Hem bolsam, Dostum benim, bunanını da vereceğim. Hem özüne gel. Bol. Sen toyup cilga çıksın. Oldu qanot. Yeme qil. Ne jegensin degin? Rossiyskiy shokoladlar jeding ele qo'y. Ne gen? O'zbekiston konfetler jurət qo'y yoqda. Hem bolgan kaptım da. Hem qanot onday qo'y. Men qo'y mayli uyda yomon qiladi-da. Korvaç. Paketni ko'r. Ya maçayım bunamam. Bol. Hem o'xshash. Qanot bol, rahmat. Hem qapachilik yo'q. Bardigi joyindagi bol buni. Demak, ana, Ya dağım bir de kalan. Toy koştum ne var? qo'ngana. Ya paketke kantık ton salsın ne? Men uyuma barganda qo'ng jeding ele. O'sani. Qanot qo'ng jebey qalmasin deb bir qo'ngni olding olib kelib, tillik qilib qo'ydim ele qo'y. Ya tilikti tınardı çakırganla kılgasın. Sen de tilik qilib qo'ysang bo'lmaymi? Tilik qilmasang ham yo'q deganda, tilik qilib qo'ysang o'lasizmi? Tiligin ayt jüret aylalayın. Men toyumdan ne jegeysin deydi. Ne jegen toyun. Здорово, Қанат. Kayakta dursun. Как ты, брат? Appa. Tereksin mi sen he? Че, как провел той, нормально? İşin boğazın sen. Ya aramızda bitti orus sensin. Sen anda yoksun de. Бишектелем де. Çoğu demek kalvert day. Vay. Че дай? Ana var ga day da şunu. Если ты не приедешь, хотя конверт дай да. Ты ко мне, когда на свадьбу приходил, помнишь? Раньше, да? Да? 40 лет назад. Vay ne de bu? Ты мне ничего не давал? Ha? Да. Ne dallana? Ты пришел, спасибо, что ты позвал, сказал, и все. Yaman moynun üzülü bile oturan olasın da. Oltan muntup kalıp bunda bana Kırgızda söz var ga, orus melen dost bolsang ay boltan dala jür degende. Muntup kalıp bunda şu seni geledi. Я тоже знаю макал. Ha? Башың болса ешкі улақ, түйіп береді 2 улақ. 1 жылда 8 улақ, 10 жылда 80 улақ. Vay öyle gel otağız ga leyla. Конверт нет? Тогда спасибо, Рахмат. Мы в расчете. Да, расчет, да. Давай. Orus честный yol ötesi. Appa. Arazda jorolardan biri şu vaxtda o kızdı mene. Rovna mamile kılatlar. Rovna. Assalamu alaikum. Yaxshi o'tasiz. Deme. Mınalardan karız oşaysın seni görüp suyunu geçti. Bizim pulda öğrenken de gelin bir köyde. Neme? Bişkek'te sizlerde de test jarılganbım, ne böyle? Ya. Ne teatr bunca et sakta turgan hala dinlik mi? Ya neme? Neme? Yerge. Neme? Oşon üçün Rahman aka koyuyorsun, arka teatrga kaça veresiz da, bu yer yüdemi sakta.
Жоқ, мен дайым жерге қоям, просто аяққа қойсаң, батпай қалғандар раса қарғайды деймін да шоған. Ака. Той қылыпсың, той құт болсын. Құда қаласа қылды. Елдерді Үй той қылдық, үй той. Ова, үй той қылдыр, елдерді ұқтым, о жинді алала келе үйіне той беріп жүрді, ұқтым ба? Мен алдын ала қылам да. Алдын ала той беріп жүрді, деділі, мен ұқтым, мен деле тура ойладым, значит, үйге бір 3-4 доллар жетпей қалса керек та деп ойладым, мен тойды мен жауа берсе керек та. Нормально. Той құт болсын, ака. Рахмат. Мен учурунда келе албай қалдым. Шын өзіңе. Шындайсың. Азыр той көп екен досым. Той көйдүр. Ошол күнү акем келин алды. Тияктан кайнагам үй той кылып. Аяшың ар жакка кеттим, мен өсүм жакка кеттим. Сеникине келе албай калдым. Сеникине жөнөтөн энсем, сен менде ажыларга окшоп экиден катын жок экен. Сен майлам болот деп. Просто чакырдым элем, сыйла урматтап келбедиңер майлам. Жа, зато мен унутпайм эчтекени. Зато кеч болсо дагы досум мындай конвертими берип коеюн деп. Конверти менен келгем досум дагы. Өзүң келбесең дагы ушуну берип берсең болду мага. Главное той кут болсун досум, жакшылыктарың көп болсун. Спасибо. Ишиңе ийгилик болсун. Деме, мени кетирип берем. Köyüm, aman neudобный kılar ötkesingерди adam deyip. Жоқ, мени кетирип бер, мен кетип калайын. Ооба досум, менде эле иштерим бар өзү. Чогуу кетпи. Жо, майлым, жолугабыз да, Кудай кааласа. Жолугабыз эми. Меники берип койсоң кетип калам. Ачык айтат окшойм, мен пакетин берип койдум. Мен кетейин, иштерим бар мен. Оппа, жаман неме кылдың го, кандай кылсак эми. Эй, калбат да эми. Койчу, кой, тамашаң, кой. Кантайнан өшүп, бир пакет калбасын мага, енен айне. Жону, коньяк берип койду да, калбат. Коет, Сен пакетчелик, манчалык деле адам эмес. Коем айнен айне. Калбат, Мен сен тоюңа конверт көтөрүп кеткениме аялым көрдү. Көрсөм не болду? Азыр пакетин гана деп сурайт ал. Мени бүгүн тойдон пакет көтөрүп келет да, аялым тамак жасабайт үйдө. Койгула жайлана жок. Ой, балдарым да уктабай, ошо пакет менен жатабыз бүгүн. Жана Айген деген пакет бар го. Аны аялым үйдөн чыгып келет, кайтып калган. Кешинде Айгешти колтуктап келесиз да деген. Жем, калма калды эми. Койм бир пакет. Жок дейм, койчем, пакетчелигем сен эми. О, берип турсаң конвертти. Көп берип коюпсуң да? Берип турсаң. Досум, сен пакет бербесең мен конверт бере албайм, тарынба, болбо. Болбо. Мен аялым пакет берсе, жок, мен сен пакет берсең. Канат Шанаев кол чагалар менен. Канат чыгармачылык ийгилик болсун. Менин Канат өзү желдешиним болот. Экөөбүз бир жерденбиз. Жалалабадтанбыз, Сузактыкпыз экөөбүз тең. Сузактардан экөөбүз эле калдык. Тойда чакырды. Үчөө болчу бирөө жылы бирген аяка дейинби? Маңабы Канатка кимге? Канаткабы? Эми сизге тиешели болсо. Мага бериңиздер, Тынар Алей карызын берип кой десе яман болот. Неме, ошентебичи? Мен ичимен тилеп атам, мен залдамын деп. Канат иним азыр жашың балакай, иштей берген, өсө берген тайманбай дейт. Өмүр берип жашың жетип 90го, сүйлөп калгын сен туураган чалдардай. 10. riyad 17. orun Asilbek Kuyarman'ın deydi. Asilbek erkek Asilbek'e kim? Asilbek'e. Hoş bulduk Asilbek. Kol çaya koyunuzlar. Rahmat. Asilbek'e.
Aytdım, men görmandarım sulu kişilerle de. Süylep kalgan sen tuğragan çaldarday. 17 Asılbek 5 kilogram kartoşka 3 litre moy. Ha bu bazardık ekan kalgan oşaga жазып ettir. Anan hem kanat bugün çıkarmaçılık şul yubileyin bolup turat. Kolu jaman dönüp qoldum men sen şart dedi. Hem toyda oynagan değil albatta hem to adam toyga qoşumça menen geliş gerek Kırgızda. Biliyorsun da tay jetelep barat, koy jetelep barat toyga. Men senin toyuna bugün Rahman akan jetelep kelgem. Oşo menden sağa qoşumça Rahman aka. Konsertten alp arasa işte tezger gelin balakok. İşine ilgili olsun çarmaşına gelin. Kanat Şanayev bir qol çağып